Sfera mog interesovanja i djelovanja jeste tehnologija kao jedna od disciplina STEM-a. Kao nastavnica informatike u osnovnoj školi Štampar Makarije u svom svakodnevnom radu doprinosim razvoju ove oblasti kod učenika, pogotovo sa posebnim akcentom na motivisanje djevojčica da se odluče za ovaj poziv. Negdje smatram da i kao sama nastavnica kada se pojavim u učionici, negdje i doprinosim svojom pojavom i svojim radom da upravo zainteresujem te mlade djevojčice da se odluče. Moram vam priznati da je feedback koji dobijam upravo od djevojčica najbolja moja satisfakcija i imam zaista djevojčica koje se odluče već u svojim 5. ili 6. razredu da žele biti upravo sutra nastavnice informatike ili se žele baviti uopšte naukom. Sopstvenim primjerom zaista doprinosim da ih motivišem da se odluče za ove discipline, da li da se bave tehnologijom, da li matematikom, inženjerstvom ili čime već, uglavnom da se odluče za samu nauku. Sa pozicije nastavnice, sa pozicije majke, žene, preduzetnice, savjetujem svim mladim ženama da se upravo odluče za poziv STEM-a u bilo kojoj oblasti da žele da se oprobaju, jer će osjetiti zaista velike benefite. Živimo u vremenu kada je tehnologija itekako potrebna i neophodna, a žene kao žene sa svojom intuicijom itekako mogu doprinijeti kvalitetu života svih nas. Zato iskoristite svoj potencijal i odlučite se da vaš poziv budući bude upravo STEM disciplina.